Često znaš reći svaki trening uključuje fascije, a svaki trening nije trening fascija. Šta ti to točno znači? Obožavam te opozicije. Fascije inače malo traže od nas trenera i osoba zaljubljenih u pokret malo dublje razumijevanje stvari, malo ekspanziju misli. Ali generalno o čem se radi? Kada god ti radiš nekakav pokret, s obzirom gdje se fascije nalaze i koja je njihova funkcija, ti ne možeš raditi pokret bez da je fascija uključena. No s obzirom na građu fascija i njihovu posebnost, određene kretne strukture, određeni načini su više fascijalni. Zato smo i mi napravili naš program koji se zove Athlete Power Flow. Zapravo je to Power Flow, da se kroz jedan poseban sustav rada sa fascijama zapravo otključa maksimalan potencijal čovjeka kroz kretanje i zapravo potencijal realizacije maksimalne sile, to jest elastični potencijal. Tako da razumjeti fascije znači uključiti neke posebne aspekte pokreta unutar treninga, a o tome neki drugi put više.